imyitwarire ye ntangarugero yagaragaje muri aya mahugurwa. Ibindi bihembo bitatu birahabwa abanyeshuri baje imbere ku rutonde rusange nyuma yo guhuza ibyavuye mu masuzumwa yose bakorewe. Nkaba ngira ngo munyemerere mbanze mpamagare aba banyeshuri bigire hano imbere. Umunyeshuri waturutse mu gihugu cya Seychelles wagaragaje imyitwarire ntangarugero ni Officer Cadet Nicolette Marie. Umunyeshuri wabaye wa gatatu ku rutonde rusange ni Officer Cadet Chantal Mureshya. Uyu nawe akaba aturuka mu rwego rwacu rwa NISS. Umunyeshuri wabaye wa kabiri ni Officer Cadet Isayi Kayiranga, aturuka muri Rwanda National Police. Umunyeshuri wabaye wa mbere ni Officer Cadet Boaz Castro, nawe ni wa Rwanda National Police. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika muherekejwe n'umuyobozi w'ishuri, twabasabaga kwigira imbere mugashimira aba banyeshuri bahize abandi, mukabashyikiriza n'ibihembo bagenewe. Uyu munyeshuri mwiza mu baturutse Seychelles ni Officer Cadet Nicolette Marie. Umunyeshuri wabaye wa gatatu ni Officer Cadet Chantal Mureshya. Umunyeshuri wabaye wa kabiri ni Officer Cadet Isayi Kayiranga. Umunyeshuri wahize abandi muri rusange ni Officer Cadet Boaz Castro. Ku gihembo agenerwa Nyakubahwa Perezida wa Repubulika hariyongeraho umudari mugiye kumutwambikira uhabwa umunyeshuri wahize abandi. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwasubira mu byicaro. Murakoze, mwakwicara. Aba banyeshuri rero bamaze guhembwa na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni abanyeshuri muri rusange bagaragaje ubudasa mu bikorwa bakoze byari bigize imyitozo, byaba ibyasabaga imbaraga, ibyasabaga kwihangana no kudacika intege, ibisaba ubwenge, kugaragaza imyitwarire myiza, ndetse mu byo twasuzumye harimo no kureba uburyo bakorana n'abandi. Ni uburyo bwiza rero butumye baba ba mbere kandi bashimwa. Nk'uko umuyobozi w'ishuri yari yabisabye, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abandi bageze ku byo basabwaga bose uko mubareba bari imbere yanyu,
tukaba tubasaba kwigira imbere mukabaha ipeti. Tunga! Hamwe! Njyewe Paul Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, inshingiye ku itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda n'andi mategeko, mbaha ipeti rya Assistant Inspector of Police muri polisi y'u Rwanda. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mwasubira mu byicaro. Murakoze, mwakwicara. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abo mumaze guha ipeti rya Assistant Inspector of Police bagiye kuryambara. Nibamara kuryambara bararahirira imbere yanyu nk'uko amategeko abiteganya. Indahiro barayiyoborwamo na Assistant Commissioner of Police Eric Kanyabuganza, niwe ukuriye ishami ry'amategeko muri polisi y'u Rwanda. Abafisi abashefu bambikana ipeti iburyo n'ibumoso, hindukira, komeza. Gracias! Abafisi abashefu indahiro. Jewe ndahiye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro, ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, n'intatira indahiro zabihanirwe n'amategeko. Imana ibifashemo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma yo kwakira indahiro y'aba baofisiye bashya, tugeze mu mwanya wo gukurikira umwiyereko w'itsinda rihagarariye abatwara amapikipiki muri polisi y'u Rwanda. Mbere yo kubakira, nkaba ngira ngo sabe abagize akarasisi babanze babasigire umwanya uhagije baza kwiyerekeramo. Gracias!
Karases! Karasigare dukira inyuma! Inyuma! Hindukira! Karases! Ungende utep! Twese hamwe! Imbere! Genda! Ready! Bandera! Karases!